Jak poznate, novosadski grekokatolitski paroh, otec Jovan Hranilović bul njeljem svjašćenik, ali i poeta, knjižovni kritičar, prekladatelj, humanista, javni i politični džijač. Po slovoh profesora Barovića, Hranilović bul točka zlučovanja Serboh, Horvatoh, Rusnacoh i drugih narodoh na prostoru Vojvodini, človek, ktorého počitovala i avstro-uhorska vlast i vlast kraljevini Serboh, Horvatoh i Slovencoh. Gušickomu tomu treba doložiti, že bul i novinar. On je osnovao On 25. januara 1922 roku osnoval novosadsku sekciju Jugoslavijanskog novinarskog združenja. Bul hlavni i odvičateljni redaktor i direktor novosadskih dnjovo-političnih informativnih novinoh Jedinstvo. Von bar značni i interesantni potim, že še zakladal za novinarsku etiku. Pred 100 rokami pisal o jednih stvaroh, ktorí injaška aktualni, takže možeme povest, že je injaška každý deň prisutni u našich životoch, okreme keď opatrime, co novinare robja, a co bi može buz nje trebali robic na taki sposob. Jak veljki humanista pomahal hudobnim novinarom bez ohljadu na ih nacionalnu i virsku pripadnost, politični opredzeljenja i jazik na ktorim pisali. U jeho času u Novim Sadze isnovali 5 dnjovo i 8 tižnjovo novini, keče pre horotu pocahnul, novosadska sekcija mala 66 novinaroh, z čoho 22 buli profesijni, a fond za pomoc novinarom u potrebi mal značni sredstva za toti nameni.